Nah kebetulan di dalam nih ada Kapten Tsubasa lagi main bola. Es krim, es krim, es krim, es krim. Ayo, yang dingin, yang dingin. Bang. Ntaran dulu ngapa bang? Ayo lagi bikin video nih bang, seputar kesehatan. Ntaran dulu ya, di sono dulu dah lu jualannya lo, di sono ya. Es krim, es krim, es krim, es krim. Aduh, ya dah, ya dah, ya dah. Nah, maaf ya teman-teman, tuh tadi ada iklan dikit dah. Ya udah kita lanjut lagi sampai mana tadi ya kita ya. Oh iya lari pagi nih teman-teman. Bakso, 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 bakso. Siapa yang mau beli bakso? Bakso enak, bakso sapi, bakso, bakso. Bang. Aduh, bentaran dulu ya, maaf nih. Ayah lagi bikin video dulu. Bang ya lah, maaf ya. Ntar dah ayah beli dah di sono dulu. Dah bocah, ganggu orang dagang aja nih ya. Aduh, suwe bener dah. Maaf ya bang ya. Aduh, ada aja teman-teman nih gangguan nih. Tadi sampai mana ya? Oh iya, olahraga teman-teman, biar badan kita kuat. Kagak kayak temen ayah. Aduh, temen ayah parah banget dah. Kagak pernah olahraga. Sekalinya kena bola pingsan teman-teman. Aduh. Es krim lah. Kenapa tuh? Kan tadi lagi bikin video. Kenapa ya? Bakso, bakso. Lah, ini bocah kenapa bang es krim? Nggak tahu. Kok begini ya? Oh, mungkin dia lagi bikin video tidur di alam terbuka kali. Ya udah yuk bang Bakso, kita tinggalin aja. Ada-ada aja kelakuan anak zaman sekarang. Hehehe.